poj ba mo jok ka duang ba mi kon ke medro mi kon ke ri do mi kon mena amar go wa ben perete William nhưng William cái tôi chọn cho là yên chuột còn lo cái mình là hoàng nhưng William cái tôi chọn cái gì đi xem cái có biên cái này William cái tôi chọn ba anh cho là yên chuột nimi ka beri cái này Zakaria nhưng cái cho là anh cho là par o Musa anh yolo Gwen so Madian yin yok uben Madian ke kanyini yad wada kalmat mega Madian may Madian yina may tiyaw yi Madian meg ben uba mado ya kerenyang Yesu Kristo we disyang ke warmen yad wada koba ke manok ke koba Yesu Kristo we kene ayang wadina riu may gono koben kene ayang wadina riu may gono koben kene menini ba wuadi ayola dana kel kele bangon disyang kawa pedjo medo ke berme da etifalan menyo go ke berme ke kom lab ke disyang ke un menyo lingwa da yomi al mar'a da yomi al syang mogani ke kanisa tio ayolo kanisa mi catholic yiga da syang mi Mary ka ben wa yi ma ba ting wor ji ma ni sia ka chin sia go ku wor ko loga at ya ala chagen ku wor wala ko loga ba da na me ba ja ko ka ben wor cha go nhưng mai ni chi ka ya bo o nhưng mai go ka le wor mai go ni chi ka ke wor ka ben ko bi nyom tiaw chiang nyom nyana nyom ke nyala nyom mai gon ni me gan ni ya ba ga ka kidi wor ba ge ma menu do ke wan dok mena yang yen di sangtin wan yang changen Paul kanya gwe do en ke wan gwe ting rom da mai ma ko be kanya ni kene ka mai men ni o mat nyal ma chola surface go ko ben kene ka mai ayol maya umadin ke wan mi rom wana gwe de Paul gwe de ting rom Pierre wida bikel kwan maga nyinga ton ba mat maga muje Paul eme ga ji me nganyo ke mat magani akoba ke aya 13 ke kwan mga nyinga ton piorda adak kene ka nyane jola surface dan mana yenya jok umadun ka madun maygon ene yol maya nyalni bawa jala gini Yesu Kristo we kanya paden ejati rekina riu da nyal ma chola samaan nyala kwani lat ker kene o selip yina rulunya ko kwany o go tieden nyaleni yeda nya wuargon malunyo ki yeyo ki Yesu Kristo we ene chola surface o chi jala kwanye yina rimo Yesu ati yina rimo Yesu tio chigon bada no ma Yesu yeyen tio ka
nyala chola Paul ka chole jok ka chole Yesu Kristo we a nenge ke yo ke no ka be pon ke wodo a ngane ni en a kongo Paul en amid Paul en a chung ke Paul a yola my surface ki bang meneni en a par gon ke gini ke mat ngane ni a bere yang rom ke wang ni ka gwed we ma we men gwed Paul gwed ting rom ji me yang rom may meneni ayol may surface ayol chi jala a tiedi na riu kanyina riu ngane ni ke bol kanyini abet ayang rom ngani ka nga benu with rom abere bada na ma chungo ke Paul bada na ma mido Paul e wado ke mayigon aparoen ke mayigon asholen e ba mayigon ama Yesu kre kanya kobe kene da mai kenye miyo ma chungo wok ako kene maya kenye miya ba nga na nyi mi chik kanye gogo ke yikin ngane ni ayola may surface gepadi Yahud de ge Yesu yegen yega Yesu Kristo we ge chungo ke ji maga sholo Yesu Kristo we ke kale ji magoni en yol nyala chola Paul ke bang git mena gogo e may manani chungo e may manani ke Paul en ali de Paul kene dano manani por ke may kon ke pa kene may ba ngochon may ngany mo ba ben kene may gina wanga bango Yesu ayang wadi na ru may gon akwanyan achi ben ching nyal ma chola John kago ko ben kene nyantin manani ben wuadi kwany e ba wuadi kanya nyalen lu nye ko tiyo kene kwany manani ben mai wa aji maga ye Yesu Kristo we dano mana ye Yesu Kristo we e ba mai cholwa watianga ye Yesu Kristo we kene ba maye ena kama Paul kan kene wala ummi may gonu madun wena yol maya tiyo nyaleni kanya ko bo en keno ayol Paul badan machi wi pinya may gon abere ba kich ka beren ba kich may gono to o wi atin may go nyon chola Rahil ke waj mo tarikh may Paul nyon chola Rahil ngane to Paul wi en atin kanya wi go Paul atin Paul pido cheng Yemen da may ti o ma ko Yemen menene ke mid kich menene ayola Paul wi Paul ke bang ne bere yang da mi Roman badan ma yodo kene anga wanga mai ke ba kene ami de meg manganyo o da ni men manganyo tiyo late dan menene ber ba kich mai go no to atin ka kwanya Yemen ka mi de Yemen ka ko Yemen ka da dan ma bi ma ber bur Yemen tiyo ma kwa Yemen ke kal Paul ama ber tino kanyini nyane ber yang wot golgon Paul api de cheng Yemen uda mai ma kwani ayodo en kane me da gijima gogan maduongo ke ber kon ena yode kane way ma gwede Paul ben cha ko be ke jama gogo me ke ber mi kon olo yuran ko Paul ben cha yodo yin kane bada na ma wor me yeba kane mga ko bo Yesu kene ngana ling kop gon en yol may gon ke bang manene ji maga wor Yesu Kristo we ge lunye kwanyo e Paul ka go cholen a may gon manene bene ge mana go e Paul ke bang manene akaden
ka rum char ka man duang ke wen mena gwede nyala chola Timothy ka Timothy ko ben kan yina yol Timothy ye mena idi yinen da wayo ma gwede nyala chola Timothy Paul wanya ko gwede Paul gwede Timothy rew wen mena gwede ne gwede Timothy Paul menene kanya ko gon Timothy ko ben kene yina yol Timothy yanga ni wo kene ye mena idi yindi chamtin abedi bada me ye o ki Yesu Kristo we ye menene nuri chaga ye de ye menene a chaga kale wangi wangi anyinga chola Luis wangi ana bere bada na ma Yesu wa ye o ki ye bada na ma wor Yesu Kristo we ka mai kale imal ke ye tiyo ka mai o bada me Yesu ayen ka bere bada na me ma wor jok ke ber mi gon yi ker ga mal ke ye meneni ke kanyani nyamtit meneni ba ayola Timothy ba ke ne wongon ena kerle mal ke ye ena kerle nyago ke mal ayola wong Timothy ena kerle nyago mal ke ye ena bere ba da me ye o nyago lu nya kerle mal ke ye o nyago lu nya kan mal ke worgon ke ye yol Timothy meneni ba ngiji mi kene mai mana ye Yesu Kristo we en ba dano me ye mi gon ye Yesu urumo ke ye meneni ole ba changa kel kene Yesu ko kene ngana bi ke ba ko nyagon ako be Yesu kan ge cham nyol ba chu me guok we nyol chiam modi e ngane ko ke changa guok regan ge be yit keno jum ge cham ke ba kene da chu manyo wet da jam manyo diem ke to ji ge chiam ga je kiel Yesu ako ke ber ngane ni kene ngan ye mi ba ye ma duong sharo ngane ni ngan ma bi ke ber nyagon Yesu go ke ako ke ye mi gon e ye mi ngane nyago yet meneni chawa ke nyudo kene bedi ai ba mai ye yo ke Yesu Kristo we ka par wa chiang meneni kene chiang mena wa ke di chiang wa no pe do ma de ko me yina yol mai ma ye mena ye Yesu Kristo we ya ba ko ba ko me ben ya ko ba ko me ma ga ye Yesu Kristo we yin da ge ma duong me chugo ke go yi ke bere nyenge jok o yin tiyo yi ba man o chol ken yi ba mai ne ka chol ngana chola Deborah ka ko be ke wan ene bere ba dan be ba nya de tong o bere ba dan man ja ko man le gon ke kanyene bet e ba mai e yol Deborah chola ba mai yana ba ken dan ma mi de ji nyala chola Yohana kanya gwede ke wan rew wach mana gwede John e gwede buri jok meneni ba kene buri jok meneni abet e ba mai ena mi buri jok meneni ena ba peji mi buri jok meneni o mai meneni nyol magir nu mai ye okay jok ke chengon ena ko ben kene piwa min kalide kene nyigi magiri dire yot gen manen ba mai atola kiria abere bada ma mi orjok ka ji magiro o ye o ke jok ke chengon ka ji mangone ka dir go mi gen ayol mai maneni ngana gwedu wanya agwedu ko wanye John riyo wach mana gwede John kwan mo nyinga tono abikel gejemena ko ben ba kene piwa o medo sharo piwa amin ke bakanya lengyan kene nyigi jok o maro egen jok aye ogen o dir aye egen
أكو فرحت جدا لأن وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق نيجي نوت ما يه كجوك ما تدوك إيدير منني با أكل ككلمك ما ميد بريجوك ما قوي بريجوك ما كال نول إيه كا يسوع كريستو وي يودرجن كاغو تدوك يومه ديشيام ينا يولماي yacha yikop kene bage jama pergo tag shara o yoro yin kene ibadano ma chenge chibji Yesu Kristo we kolo chibin iyo chibi kaj Mary e waro yang wedanaru logo iyo chibi kaj ni e waro gon yang wedanaru o waro gon kobo e ko kata na kele bang mogan ogo kobo en kene wer go ko kata na kele ji mo bangon nyele nyimaren tiyo kene menini ba mai Yesu ke kanyini cha jam ma agogo e mai ke bergon ke tiero Yesu cha nyudo kene ango wango mai ke bol kanyine kanya ko bo Yesu kano Mary kanyine beida aberi da wuada ngwen aberi da oman o ka kanyine akwanyo Yesu akibe chinge dana kel bangon o bada na kel mena ba gwedo ke ewan ke kale bang mo ba piora yo ken ya nyala nyamaren mai go kibe cingana nyamaren mai go menene yo worgon shang mego mena ka ka nyom ka mai go ko ke bergon akobo ke bergon akobo go ji kene gino ko ben ye Maryam ko Mary ko ka beru wargon e ko ka je ka nyom akobo go ji mo ne ken gino ko ben go wen meneni cha yodin kene ango wango mai bada no mena kobo ki ber nyagon ki yo madoj mena ayiye koloda ji meno yiye yo ke gije mena chibi joke nya nyi mai bada na kel mena kungo ki nyut a kungo yiye mi o ke nyodo ke ba kene Mary ke bol kany ka koben kene gogo gine kino koben akoba akoba ngany wo kene word go menene dagi ma chu ko gogo ye ko mo ke lebgon bang pieto ke lebgon word go menen ka koben ke ber word gon akoba ngany wo janga wor mena woren akoba ke ber word gon ke word go meni ba yede mi gon word go komen kene ba yede mi kon akobo ke ber word gon yacha yikob kene bedi ba mai ke jok bedi ba mai ke jok ana Yesu Kristo we menene won kene yida nyol mangenyo dege jaman wada yikob ke chen ke mo gane o yacha ke be chunga kanyane ba kene yin kal nyol ella gi jok koloda gi mecho gogo yi ko kom lab kan be inu nen kal nyol magi ella ga me Yesu Kristo we nyoli ke kware kalgen la ga me Yesu Kristo we shiango be to ko kom lab kanyini kanyo ka to yin ella ga me Yesu Kristo we kware ni kanya ko Timothy Paul kene yie mena de yinen ba yie ma berenu do wangi ke bol kanyini yina wang mana kal nyare Yesu Kristo we o nyare lo nyol go lo nyakal Yesu Kristo we yi ba meno par yie mi ba meno par ke bol kanyini
de yin gina gogo ginwa gogo yinan ba kene ba rum chungu ben ka bol jok ke ber nyoli o jogi yo de nyoli o jogi yegen o jogi chulge ye bergen runi ma ko no yin kene runi ke donga no run mong ni ba no run mo ga donga yin ke ba no da gi ma duo ma chu gogo yi ke gon ke run mo da ni ken genen ga no ke nyen no ke ba no ye cha yi ko ken ke ba no ba ma chu gogo yi ke gog ma duo ma shar ka kwari galo yin jungo de Yesu Kristo we kwa jamana kwa joyin ke ber kwari kolo kwar mo ne ba nyol mo nyoli wala ba man mo wadi gog man gogo yin ke bergen ke bol jok kwa jamana kwa joyin ke bergen ke bol jok ye mi o nyodo jok chang mego ni mi ka nyodo ye mi no ma ngana duoga kal rus abikira hus ngane ne ena chago ke pid ke kwar kon ena mid nya kwar kon nya na chola Obedia ayol ko David ngane ne ena ponye kwar kon ke ko bi jok ena kal kwar go raus e jok ena gogo ke ber kwa go ke ber kwar kon ka ni kwar kon yol kwar kon mena nyolo kwar kon mena nyolo kwar kon ayol si war gon kwar go menene go miden go ko ngen akwa jo ke joke bergon aponyo en ke pobe jok na nyala ni adu mal a jok nganyen benen nyala tum ating wich kalmal ayol Obedia menene ana nyol go wat menyon chola yesi ana nyol ke nyala chola David gok menene ba gok me wang koloda gimi chu go yi kom la kanyene yine yol wang ba kware ana kalin Yesu Kristo we koloda gimi chu go yi kom la yina mai nyoli gana kalin tungo de Yesu Kristo we kologi meneno go yin gina agog jok agog jok go ngana chola mai Samuel Hanna mai Samuel alido ke wangon kene wargon ke dong ape ka je piejen ken una ya lagol kolo da ma gi go kwanya kolo da ma der go kwanya wala lo da ma go no le dian anan ke bol kanyeni ko boyan kwaje mana kwaje dan dong meneni nyaane ni ayol Hanna ka kwaje jok ka mai e ba mai kwaje kene e ba mai kanya ter go wor go jok kanya mut go wun go bena me go jok wor go menen chat jonga teri jong ni chung ku wor gon ka wor go chat ke yomo bo chat de gi mana chup ke kal ke de gol ni ba kene ci Samuel nyol gon nu lu nya ke ter jok ni ka ter jal gol gon joke may gon gej men no go ngane ni ana yode kene nyol Samuel wet Samuel ge tongo yo mek ke banga bere kene wet go mogne gnu lu kwa nyo may mene go lu nya ter jok ya cha yi ko kene yina yol may ke siang kan siang mene ni pere go ki jok o kwa jemi da te go ke bol jok ma go kan de ke pa kene yu ka de kom lab kanyini ayi ngany wo teri ngole jok kayi ko tiyo kene jok ya de li de yi go ke nyola ko bere kene log yu kat mama Regina Veronica mama Grace mama Teresa me mo no bere kanyini ko bere kene o jamni go nen ga kargan kanyo bi to kom lab we jogi lido yin kire nyare yu nen ke gok mena gogo jok ke nyari menini we jogi lido yin kire wadi we jogi lido yin ke wadi yo chung kanyini ya bi kene ya madame kuben ba madia manok anyogwen de do ko kene uben una mek maga bi tungu di Yesu Kristo we
wun ke choda wu cholianu ba maya ama Yesu oko wakano benen poñ mena kalo Yesu Kristo we maya mana nyolian ke redel nut imakal di shamtin de yan yada me ga mangaño yiba kel ka kalgan ke banka bede kene way ma jagin ke way ma jagyan ba way kel wago ka ba ko be kene Yesu Kristo we yeyo eji maya mana nyolian ke redel ba nyedel paga ba diel feni kam gaba kwar me chola kwa guga de di siang yada meg me ba kwar abram wo wiya ba dier kene yin ayodo e mary kene yin ba yin gon kae ko bo ke beri kene ji mago o yin ke ri ben gon lampio mi o yoden ya dogi posh wo jok ke ber me magay ge ay ge kelwon ay ge kelwo ke redel wo ben ya dogi posh wo jok ke ber me magani yo a midga won wo kongan ke yedgen wo be pero tege ke yigen bong may kel me magani ma budo ke kom ej gon kanya be wo yang yedgen per wo ber wo tege ke yigen wo jok ke bang manene yina radwan ya dogi poch ke ber me wo ben ke redel me mai ge kel wo ben ke redel ba poch en dogo yin wo wiya ke bergen ya dogo yin poch ke bergen wo wiya ya dogi poch ke ber jama go gawon ben adoji ge chago gudu wo logen pi wona adim gen ba pidma duong numa pido gen ke ber wan aberono disangtin wo kongen wo wiya ba posh adoga yin ke ber meg mogoni ko logen ru kom lab kanyeni wo wiya we go ne ngoyin ke tag ko logerum ka do kom lab kanyeni wo jog we ged ganu nen gen kare wan ina jog won Yesu Kristo we ka wo do ko wil ke jama go ga wona doji jam ni magir ma go gan ke ber wan jama ni turu mal tunga gini kal tunga kanyi dwade go ken wo do wilo ki jama go gan wo wiya ya kwaje ken we jama ne ge nyi go yin ka wi wo beru ba ji chat wo jo chang mego mano yode ken wo ba ji ma kwayo yin kanya yang yede me gon gidi ka wo do ken di chamtin o me go mo ni na jama doji ma go yin ma go ge wan kere gan ge ber ge ba lwedi ge ber ge ba nyingi ge ber ge ba shingi ge ber ge ba tiali ke ber wan ka diram del me chup gana nyi koba ke berwan ke bolakim gana nyi kwajo ke berwan aberonu dishantin ba posh adoga yin jogwan ke ber me mong ni ben we gidi wo jog o ar pen ke komgen ya kwaj wo jog we gidi o nen gen wo mai man no wan bak mi gidi shantin wo ya kwajo ke ber gon ken we gele yin e bak mi ama yina ko ke ida dieg gidanan mo ko no wan e bak yina ko wo wiya Canada me mogo go yelo yin kanyole gen yi gogo kele go yina yi nyol gen mo ke wilo ke yi ya kwa yi wo wiya nyol mago nut a me genu do ke yino yodo me genanan ogo goga ke jamaroji ya kwa yi wo jo kene bi bekem nyol mokni ka nyol mon go nyi wo ke chen wo mogni o bede ba yo meno lide o lido me gani kene jonga yal nyara men jonga go nyare gi menene bene jonga yeyan bene jonga adoje keno yeyan o chola e bede mia ya kwa wo jok nyol ma yi ko jigen o mege yinu ye o megen ya kwa jigen we e nyudin nyol magane ka nyol magane we ge yelo yin o bede ba gina go go yin ke nyol magane eno ko be pede meg magane o usual gani bede mi gen we doshi kemadromi o jiago kare meg mi wan ka ko nywan tiyo o meg mo ne ga warwan ga go wan ka jam mo doji ke bergen wo jok ama yi ko kane regen da get o gan ga ba get ke berwan wan wo ba get ke bergen o ga ba get ke berwan posh ke don do yin
ina radaro Yesu Kristo we amen do char wo chung kaini gedo jok obedo kayin ma da me Yesu Kristo we obedo kayin nimi ka bere kene Yesu no yeyo kene o mai gon kado e kom labu nu pa we kwero ena mi de gon gidi shianga beno e we kwero yomal 50 Mary ya bere no do kanyini kaya pa we kwero ke bol kanyini kaya ko ba ke dok mena mo yo we kwero we shianga mego bi yin ke mai wu chong bol juang ni ana Yesu Kristo we bye shukran